Yamwa Adom TV bedroom jumedi so yada sepa umre no wadaje awodi amaye yede radian so ase baby odi ababedru enyum to no yede ahyase yede edu so no bedroom kase ansam no ne todwa mu bi ya wo betini yama mpani John Dramani Mahama de atudwa se oba beboa eneduafo won mo ekwaye anafuo na wo yere obehye kena sansemi ene nsema foforo bi na no pay yede bro Adom TV bedroom kase or share live on Facebook /Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 Oko YouTuber search Adom TV Tube na kwa adomonline.com semi ene nsema foforo bi ewo ho medidi afia amankwa tamaklo afia ni dim yetie se de semno etie Mampani John Dramani Mahama said na bino ebema eye prison for one more fertilizers and a mechanized equipment. I won't bet to me at the atre one more farming a war year a woman ganimo. Casiano etwaso. Mampani John Dramani Mahama ni ready to just say on na buying besha say fertilizers and a fee abefo and fidia would be my prison service send beya equia and a fee poultry with me be rudumu our one on me I hold why woman ye what in some we see at to Jawa bra damango come prison I was savannah mantamu one more ebiano for frokra. This initiative will not only generate income to sustain the service, but will also equip inmates with the practical skills for life after their release. In agriculture, the prison service is being supported to engage in large-scale farming, including poultry and vegetable production. The government is providing fertilizer and mechanized equipment to improve productivity over the next 3 years. And so the prison service is going to receive agricultural tractors and implements so that they can activate their prison camps. As you were told, we've also increased the daily feeding rate for inmates from 1 cedi 80 pesos to 5 Ghana cedis. Public Accounts Committee na enei suapon ahodo mienu one more ama eye aban lawyer penny se wontie wonse no won hwehwem na sikasem ho sesem bi afefa one more entem in the form of unbudgeted and multiple payments. All those found culpable were directed by the government to refund the money paid to them or taken inappropriately with interest. And you said you haven't covered even one. I'm sorry? Yes. But so, the council, what is the use of the council? And what is the use of this foreign committee? If you are not going to collect any money from them? Awona wa bra empenyufa wonum na desi apomenu yi anu yi wodi tudwa ena Vice Chancellor Dema University of Ghana Professor Nanaba PM4 ena fi Vice Chancellor Dema University of Education Weniba Professor Stephen Jobson and so nkasa e modi sansem we see etudwa. So we'll recommend that we add it to the list of those who will be prosecuted by them. You pay 28 million and nobody knows what they pay for. And let's move to the next one. Yanto son concern for from Chechoni de ma MPP Amanyoko Justin Kodia from Pon and ne ebo abino so was abanye tisui eye yimu ewo nipa chirimu na ne tishu so ne MPP Amanyoko no wachire won mo so a bail condition a wode eto won so no emu ewrem answer cried obi court no hu attorney general no abegina TV so no edi asem no owia no asebu asem no se nipa kro no akowie ska nipa kro na yesi na omo ye criminals omo ye tuturafo abra court entena se enka wasem wasandi tudwa se wo hwe galamse ya sisi omanfo etu a enwo behia pa se omampani John Dramani Mahama wo declare state of emergency galamse e koso sami editwam ebro de si MPP abanso neso so yehu ana mapapa bi a abani tu afa ho the MPP ebusa ira Mahama ne se state of emergency na wo hemfa ene galamse e koso amankofo nya kukuduro NDC MPs esori a no mo ka efa galamse so enja mo krofo nye
LDC for sebi omo party officers if you national eco form ebi eye galamsey no yanto akase no eso na Social Security and National Insurance Trust Senate adwumakuo no won nya mfinhie aduosia 60 nti won mo hye ho fa na no enene won akansi sodua esegana odwumayeni bia no omo behwe se wobekọ ahomegye mu de sika ntento ho a wobetumi de aba obra wo ahomegye mu no ebeya kono sei omo a omo donko no de bia ye numbers koso ye active members every 2 million investment are ye returns are eba no dodo na eye ya hwe ye nneomam ne enko ye ni kra no ye boye homoden si ye besesa aso nyi na bia bedu baabi ahoden a ye di ye adwuma ne ni hobi na ahoden ni honom sabre no eye osika any investment awaye ene behwe wo we and a say now month with me a disnet to some first 20 was say one more eddy one snake inside your banking hole initiative be a bar ever say or month for bit me one chestnutty and she more one more emre home into your dream when you say district be our bank it is out there any banks near she yes staff are or no onim die into obetimi aye contributions adwuma obetimi aye compliance adwuma obetimi aye benefit adwuma yankeka mu na amoa no ne the banks ne hye ne open senate at your bank nti ano no ukọ bank na ewo district na akra senate nipa wo hono ma obetimi aboa wo emoa bi a wo hia ewo senate no nti ya dwen ho ne ye kabo mu ne say there bi eno ni the way to go because they say no eno no ya dwen say this year nko ano ye be roll on 27 new contact points our banking halls no next year see a share pilot here this year 27 na nyame ya adom na ekoyi a next year ya the 100 touch points ebesen aka ho Environmental Protection Agency mpenufo na imeka say shops ahodo bedu enkro ya won mo wo illegal mining ho eniema wa nwan kwanta no wato ya mbota ni say so hwe ne ekoso o man Ghana mu ya illegal mining ya ekoso ade ba ko aye honi say machines a omde ye illegal mining no de omo frɛ no champagne no na ohwe ye mmeremu a Environmental Protection Act 2025 at 1124 no so obeyi dwumadi bisa no a je se wogi tumi krata ye hu se nkofo ya be hye ha se ya omo ton sa champagne no ma illegal miners no wa bro ni tumi krata essenti ene Environmental Protection Authority Chief Executive Officer onu ankasa Nama Brown Professor Nama Brown Pluchi edi animu edi timu aba hanu a ye hwe na ya hwe na ndema atotoye na ane na wo hu se ye nam a ye ba ye nyina ye eye warehouses ni wo hono a o ma lock na o mo hye dan no mu ene se military ni police for no boy ni timi force bi ye ba no ne ma hu nyina ye champagne pass a emra ne ma o ho kwan se so mutimi ton ene nti na ya ba ne nyina to ensure say illegal mining na ye kan hwasam yetimi etutu ase Adom TV anopa no sia kase na oguso ehwe no yetoso e de akoye nsan foforo mu ade a eye banshura toso amiensa ene nure de beto dwa se klagon adwiri agwawi akire no obatan ne mamye no won maprawo abrosan a etoaso miensa wonsi nwieye enya ne nte se abu agum minya cut me hwene so na minya bleeding moja fi me hwene mu ba me member je so mo be sisi en fi ho no amaye na ka ya bo ye ho no hospital je say as we see we were just rescued and sent to the hospital. Now, your head of works, Emma Tema West, engineer Ben Deborah Edin Common, or Tremua, a year at Danya or Musin Wahay, or Muni permits. Embranese, yeah, notice, and I win Jaya, young found court. Na court in him say, would you far
court no entry waso by 200 penalty unit or ubutum kra kom 4 months or 2 years imprisonment inti imbrano wo ho na my suggestion actually management say you enforce that aspect of the law no na and serve as a deterrent na MC ono so Waterma West aha say eye owura toteme enso so kiremu a wode nan besi fom keten se enye wenku a na wona woka ho nyina obu mra no so no emra no ene wo mobedi se woni permit na wo sidan ewo asotwe a ewo ho na me as MC no behwe se asotwe bia ewo ho bia ewo se omunya no ombenya eye mrashe bedwani a owo Tema West impesua so hanom eye lawyer James Enu ekiremu a enti ya omonya efri eye womo omotim potam ha no ekire se obi bia ente edan nim nemum ewomu a amanfo a omuni baabi da etimi eba na omo abededa honom enti sabre ya yeyiyi eye edan na abubu no yentimi nkire no poten se obi hyase anaso obi nhyase kwabrensia amanebo Tema West Klagon Accra. Ento akasia no so na yemungra yensan foforo emu na Power Distribution Services Ghana Limited PDS na on Electricity Company of Ghana womanso bi wo nkrofo amanso ewie echi ehu sikatwitwi die ya PDS de akoto sa court na nimo $390 million no ene court na kwasetena ma wo mu wie no PDS for edifo ama Electricity Company of Ghana edisonkunim Woman for Bekaya, Ghana, Edin Shishe, Eguaquem, Ano Nam, Millennium Challenge Compact, ESO, NE ECG, Sewamudi, a year PDS, Ebeba, or my Ghana, now Abeboa or mine, Amenyam, and Wadin, and Winsome Ejina, Nawe, and a PDS, Efa Jumeko, Mienubi, Sewamo, NE Ghana, Ebedi, in Kitamudi, and Wunsika Semni Bibia, na Konkai, Nawe, and Abeto just say, Sajumekuya PDS, and Yomo Etu Sana Mono. Enkrata sembi ebepie mu ewo mu no na nokre bia enim we enam so ema no ekopie mu ewo kata court efiri kata no asem na kopie mu ewo eye London na we na London fo ehwe nsem nim na womabo asem no atoegu se ensema PDS edi abeto eye ECG fo so ewo court ho efa sikabotene eye $39.4 million womunyi ntumu sa womabo asem no atoegu asem a aba beto dwei eya dia enkeka eba be mene Ghana pa Hoseye Ghana afan wedi pa ama sisi sakai enya dia womu ebetue biem enam se court no anya ntumu no Bono Regional Police Command no yen hwehwemu de afa baba wanfie aduasa Millicent Fosua ya esisu se nipa bi ekire no ewo Kyeremasu Doma East Mensimu wo bono mantamu Bono Mantemo Police Command, one of Washington Shomobiase, Etiafa, Millicent Fosua wedding finishana Giasa, Ususue se, Omanphobia Chenikosie, Ewachiramasu, no Doma East Municipality, Bono Mantamni Emo, Masa Samolama, Telai, Echiremo Edia, on an yere, one year, Madrin se womo to quine, Edia Future Mersu, no more aqua ye, October Bosumidana Toswedio no Enkuno. Afim pinwedu no wenum na emo enso ne nyina emo no November bosomeda na etosom yesa afim pinwedu no wenum na emo ena obi ye frɛ no echiri mu ese na yire no wache no wasie na so pese ho na yire na epiemu dia 12,000 Ghana cedis wonfa emransa ena mse no wosuro edema na yire ni nteno entempa no odi 2,000 Ghana cedis na ma wo mo enso enya dia won mu ja na yire ni mu ema no eba sa no Oko police station yokoyi aposifo asotire enam sama ne boyi nteno Regional Police Intelligence Directorate one more at the operation share so nanam so mewre omko ho na wobrekum ye otumi agye ne nkwa ohon ne de na bibia ne hono aye no na wagya na wone na busua sanso akwakohia ewra na kasa so kire ne nsemo no ode to aposifo nanim se November bosomeda na etoso emiensa abrana no no mabapa ho sima no waduasa ofifie se wokono akakosra ne kuno ya wote ben no abra akontanim kwantempo no dru hono mo beebe no ohunu Black Toyota Corolla ya na ejina wo hono mo na wono ma no motemo no ba akwesi ya ode bibia katana no ya ekire wotwere ndese de ne wura ka ne emo na ne yeba no so no wo mura bi emo yomdo mo seke ka no esabo ne ntrene ese
wɔmbɛgye ne nkwa de fene nsɛm anso wɔn mo a ne mobile phones wɔn mo gye fene nsɛm na wɔn mo hyɛ ne dendenden sɛ wɔmfa ne kunu phone number ɛma wɔn mo sanso na ne mobile money pin wɔn bɔ ɛmfama wɔn mo wei nyinaa mu no Chief Inspector Thomas Akila ya wɔn yɛ Public Relations Officer ɛma Bono Regional Police Command ɛde nkrata betutwa ne nsa ɛhyɛ aseɛ wɔkyerɛ mu ɛsɛ deɛ ɛkɔɔ so ne nyinaa no wɔn mo ahyɛnhwɛ mu ase. Yatwaso na abemo bi a yesusuo hwe no a be ni finhia aduonu emu a ene wowe no enyinima hoden akire na kuno ewo nyame be kire brono bi wo brekum na de hye wo ho de omususu senko ko wie bibi na kane na akire na kuno no minino ontamu ai se bp ai se bileku ai se brono ya wo so nyame be kire min no ye nigga no wo katu yeah, nebula ba kokura ba se ko repela wo kato park ne so no you be a ono nensa ha ne kakra wa ko jela ba 4 times kura ntintamu oba en de fia wotim so bi be ka se bia watim awiade wo hoda ni ba kro bu aba ne namfo no ono wo ba no ne namfo na ye de eye sa mission no so ntine namfo na aide ebe pass mama no fi nti so find namfo mba obi ba na no oda ya entwa be 2 weeks kura bia be kan sen patase ya woda dwan ha ise ya woda dwan okowia ba atro amati be 4:30 no ipa ne hu no ba se nipa ne nti no wan kan hwe anya de anchile no yi na ni ma no tie de ni se de ye de ye hwe ne be konta no pa mi wo fi na meti se be so oboshi ni dia bia de fre ni so oboshi be so oboshi na mi nya fama ni be hwe de am de min jindi ampa ba be se cappuccino ba bi ono na aduane no opposite BP filling station no na mpepia no mukase de aposifo nso ahyenhwehwemu asede afansem no ho a wono mo hwehwe so to wura enka abrantie wetina no mo ensedi esusu se okokutwa ne homa akwakoton Maminyere no so na Adom TV bedwam kase na ha na be makwan anopei ye de asie ye da se emre ene wadaje wode maye odaro makan ye ho na afi ne de agudie mu nsem de bonkrata no Adom online any health tips etwaso de amawo ye bebie phone lines no so na onso ani die modo de aba be kan ye ho edwumafo e gina ha no pe asori ahomachin ye de oso pa na nso meni akwesinsia na rekesi ruwadi na wo hu ye no pe nti yeda mo ase papa smaji atu be me na no pe menchi awe afia mjo so e bibia bokodi nyame adom na nso nyame adom se no tutu nsuo kakra wu ye hwide ni se dan mu ayunyunu kama alina ewia no so gina mu pa no ewia no bo pa ewia no bo pa nti ewia ne ebo ne wuro aka mu ye gina kwa ho ye te kwa ho ye koba nyina no ye mpesa ni etinye kitwa bia sure ewia no ye den sa na ne de akate ye so na no odin Ba we jaw tipaye. Ano de pa. Nyame mu ye nyina ye ho ban sara. Na abatan mu so ye mahyehyɛ akire no. Kura na mu de omu nam traffic mu di dwane ade ye wankwa wo ne di. Ne nkura ye wie yi won. Nyame ene ye ka se nyame ehwe ana obo like a baby wo ho. Se obo ne friend ana obo ne bo afọ. Nyame nani ku ye ho pa o. Sure. Because obi te air condition mu environment ne ye kama ono be yare sisi a akora na ogina wiase na ne ade ho remove okoba sa obi ne bisa ba sam se awon se boden ne di gata madwane ayare da kire se wodwen wa won ti ase anti ase nti nyame na ni ku ye hu papa ti ye dana se ye ka nyina ne so ye hwe won so yi hwe won so yi ma ye mankora ne mfa wiye ne mabresa on fam wo se chire on fam wo se chire na wiye go kwa ne shi sa na pa ya ma make sure say sa chi nye ketwa no and the back be kita bi e be kom on say bi mu kwa those day minim say da so wo ho a ase ye she ne che no so enye bi she so mo so a because e bia no e be boa anode nyame so e powerful power no na me da ho na me dwendwen me say nyame ni hu ntia ye de no hu say ehyew beba nti wa maye mframa nnua ne ye hu ye ho onim se awo beba nti ode ehyew so ba ye nyame kokoko ma me kai papa enwuma o twere ye o peju yem se dan na ha mete so kra to ye se nyansabo akwa nyame onim ekire ade no aye ne ne sa 30 years to come
onim ne besi eti na wo prepare ahead enu ti no ye nsenkyere ne nyankopon ye nsenkyere nyankopon yeah na ba ko e me de no ye aboa no ma yes electricity ahumai kwesi koko gina so we ebeku nenso radi bibi e de ahye ne nan na insulation se na be ya wo de sisua onan sisua ena obi ekwesu okokro no bo se ya achi na kunu anoma ba kwa ko gina so enso to korem se hokra na ya no e comfortable yes enyo se utnas e to rev apostle poku nyina de try yes apostle poku nyina oh yeah dear and give so tie enwum ne ye pa entie mfa sakeke tie enwum ne soki se ohunu ekira de no aye de ne onim se a time will come a electricity beba wiase ma bono ma enye ba bi obefa bia no benya nwie gina so erade too much na we won so no na abeso no ontiase oh too much na also ye moja to akura da wona ye na minimu onim pa sa kwasisi abenyina ba be adwuma ha onimu ye ndache onim ti sa ode ma ya yedin sabe etie bia obi ade beba obia moaba mu moaba mu grace asisa nenwo no so fine onyame wo mere mo bio ode ma ya to boss if you na ko challenge nyina ba se me fi se me ne afia na wie school pe ade nti na afia nya adwuma na me nya adwuma nyame nka no kro nyame ne ma ni ne yie ayasem yes ayasem ba nyame wo nyo ahye ama obia ebebem nyabotrema no ate na se nipa ne ko nanim dia wo so pese ode ne ko wo hwe ase bia ho de na wudwane onyame wo mrem obia ba kwasi ni nyina ne se ya nso nipa no e wo se ya hyehyia hu yie sure because opportunities ne ya na ba mini minyonku bi pa na asem o ka kire me enei o tia sori de no obompa no ko ha no obompa no kompa o ka kire me one day bi see me ma bawo me ba but unse those days no ujane na so nti no hu omo aja ya papia na ekọ na ya na ekọ ne dru bre bia ono hu se ai se de wo so onya bie no afede ne ma na adam pa bonko a ti we no ya kan si opportunity no ya ne ba na ebinum ya nice wayi wani esro ye bebo wa kwan mu bia so mu yie na ya wototo ye yie na fa ko awurade wo mpai bom da befa fa to unya sa so meka se ekwan afa so a wonye wajapade no fa saa kwan so stain no na ni pedru ba bia ya na efi se obi tofu no ni level a untimi ntu ni aka se ye ni de untu sikanifo but you see nyankopon na ma osika won enim ni po betimi abo abrabo at certain point in time akoshin won ni ma bi e ma ne nya o se wo sikatu ni nyansa chen obia e ma sa adwini ma timu da se na wo sikatu wo so nyansa ne hu bi da bro ho ase nyambe koso apija ayo kese em se they were professor of sports na kase body o hono yes we dey doctorate of sports and now say masters in sports there be our masters say be o dure dey na nim kwa no o doctorate yeah no aka kra bi no onya professor no akọ provost Eric Asiedu that's what you say I go do say oh yeah say Asiedu boy yes madam yes sir yeah adwuma na no ye no sa de wo ye bia ye hu na ni amen de wo ye bia ye hu na ni say so nyamba hwe wo hira wo yes o si ensa nya adwuma di ti once ensa ne adwuma ne nkwa de on make sure say ska bebem and last week and on Monday no oya de ye bi twam okay ana me yi am de me ne ma hyemu dana ahona te okay ti me hu na me wie mi de na me hia no na me friend me so oya de ye bra o si ya the whole day obi an friend me o wonnam sanam si ye ne kwa de hwan na be frɛ ali am de ma no na de kitwa bi o sika papa bi anim ti o wie ye before be wie kura no na me opposite obi a friend so owi a wobra na me se so ho de nyame tumi ye the whole day usu nya hwe eso no so no odi ye bo awie yi hye no be ma mu o ye kura ye bosu me adwuma yi yesu na wey 2 cd 5 cd 10 cd that bang it is not easy the bebu 100 yes but nyame
na make an yes Sarah de so ma de obedi china o ma de enche enti me frɛ no no ma no besi obepuma wi no obi so afrɛ ti dem ka kire ne say emfa ho ne don hwere emfa ho ne hours a was spending se kasima na ready so obeye nsenkyerene a obeye ama ye fe enti wo hu se de eba no saa na beto aso se me da se amen enti omi ahihie hu nkran de be yi sure ebe yi chena be chena nka ho